جهجا رمضان نصر الدین کیولی چافدری سیاسی و سروک کمالین سیاسیان اکادمی جد هو که پرسم هجا رمضان تو بخیراتیا کردستان 24 سرچاوا از دست پیکی جا آخفتنین تفلی هفین کمروف زدت ناگهیتی دونالد ترامپ راوستم هین چه آخفتنین ترامپ تگهشتن گاوت بجیتن نو کندا میدانستان دنایا لازمه هزا اتومیا ایران همیش ناف بچیتن از یانجی من هیچ بحث اگر بسته نکریا روجت دهاتی دی روجت گرام بن هین چه تگهشتن بتید نامن گلک بیور و گلک رهندن گلک سرکی هنگ بو خاندنا شر اسرائیلی و ایرانی دوید تایبت جاودرین سیاسی و کسان اکادمی اوان بیورا پیچا فرگرن چه اکشوان بیورا اوه داخویانیت کسانت ایکنه الولات من امریکا ایکتی اوروپا اسرائیل ایرانی دوید خاندنا که درست بو گوتاروان بده کدیم اسوی باردام اسرائیل پیش رنگه که قبیل ناکد ایران ببتا خدان چک اتمی طبعا اوه ایکش برنامج سرکیه بهندکو دف اسرائیل اوه مستحیلاتنا بهلت آن ریکی بدت ایران گهتوی آسته بتاندنا یورانیوم کو صباحی ببتا گف و مطرسیه که ایجار مزان لسر اسرائیل دو پیش رنگه که اسرائیل قبیل ناکد که امریکا و ایران رکفتنا که اتمی انجام بدن وکی سال 2015 کش انجامی ویاره کفتنیت ماوی 3 سالان دا گشاکا آبوریا قوت الایرانی پیدا بود بسان گشاکا سیاسی و پیوندی و گشاکا آبوریش پیدا بود انجامی ویاره کفتنی بو هکاره که سرکی که ایران بشید دعمکا راستو خوب و گروپت خوید میلیشایی او العراق اليمن سوريا الدفرندي بكت كوشياب يعني بشتبانيا كايجار مظن بو اوان جروبا بكت افل جر هجمونا ايراني كارت كنا باش برو ات واسي صلاة متسيا كايجار مظن السر برجوان دين اسرائيل پیدا و خاله كاديم بيت اماجي بيدم لسیاست درب امریکا دا ایکش اهداف سرکی اوه چوانیا پارستنا آسایش اسرائیل تروشاتانا باراز دا به هر پیوره که بد به هر بابت که بد به هر خسارتی که بد امریکا و اروپا دهولدان کنه و که آسایش اسرائیل پارستی بش بروی چنده ترامپ یعنی اداره امریکی و الجل اکدیا اوروپی گروپین دی دهولدان کنه و که ولا روشاتانا باراز یا بدر بد یا والا بد شکی اتمی و بتنل او شکل دست اسرائیل دابته بجی چونکه هر دماکو ایران گهشت آسته بتاندن یورانیوم گهشت انجام که سرکی از باورم ایدی کیش و خاندن دین سیاسی دینه کنه بالانسا هزه هریماتی دیتا گوهارتنه اوه همی او خالن کو ابدیت نامن ترامپ باشتید گهد کو مرم اسرائیل جی چوبویا هریشا کل 7 اکتبر هاتی کنه سال 2023 هریشا یا گلک هم مزنو کاریگر بوا و ایدی آسایش اسرائیلی کتت مطرسیه دا آسایش آبوری و نفت و گاز الجهان دا کتت مطرسیه دا حتی که تماشب کی کمبونا گروپ جی 7 او هاتی انجام دانه کما کام جراید آماجه پیکی نبتنی بابت شر اسرائیلی و شر ایرانی بویا بابت نفت و گازی بویا بابت ذکا اصطناع بویا بابت شر اوکراینیا و بابت روسیا بویا کما کام جاره ها بوینا حتی آماجه پیکی ندوی کمبونا هنه داو از باورم جی اول اعلامی هاتی گوتن احتمال ابتن هندک سردیرت بگلک بسیط بنو توی کمونی دا ترکفتنا که هاتی کنه کب همیشه وایزه که کب خاندنامو بوی چنده چد کب پشتوانیا که گلک مزن اسرائیلی بتکنه که اسرائیل هرچنه بتبا 72 ساعت دادی دا توشی هندک دراو که نبتبه بلکو او آرمان جن کو المال ماوی 5 روز دا اسرائیلی دست نشان کنیم گهتا هدفت خوی سرکی و بکار بینتبجیم در باره بابت هزی که جنابی ها با آمجه پیکر از قناعتت بیجم یعنی ایران امریکا دولتها مكشوفه بو اشلاي استخباراتي واشلاي امني بو اسرائيل دي همي هدفتوي همي بنجهتوي يسر باز يت ابوري ابن زندي ايت حيوي ابت كو ايران بيش بستن سركت امريكا السر ميزا لشكريه اسرائيل ديارن لورا ارمان جتوي بتر الشارتشوفي باش هجا رمضان كي صدر كي سياسي اوان اهداف مثلا انها قالك باريزين وكي جنابي هوا هند بيجن مثلا سرکفتنا لان شارکر نهایت پیور کردن به هزار مروی یانجی سربازی بلکی گریدای بریاره که یا لسر آسته جواکان ناف دولتی بتایبتی ولاتکی وکی امریکا
کو پێشا و پێش دەگەل دەستپێکردناوی شەڕی دۆناڵد ترامپ گوتی ئیران وی شەڕی ددوڕینی سەر ناکەویتن دێتە چ معنایە ینی پێشا و پێش وڵاتێن زلهێز دیارکردیەک و سەرکەفتیەوی شەڕی ئیسرائیلە و شکستی ئیرانە ترامپ پێشوەخت خاندنەکە باش زانێت باش سەر هێزا لەشکریە ئیسرائیلی هەنە کو ترامپ نەکو ئینسانێکی غەریبەش وێ چەندانێک و نزانێت کو ئیسرائیل ئاستی هێزی هەی الصد صالة برينو كسبيكمان وجلك مفكرة دين استراتيجية داينا دياركنيك وأهر ولادك بشيت كنترول فضائي بيت كنترول عسماني بكتابة ايدي دي شيت كنترول سالجلك بابتين جرينك بابت الشريدة كو شرج ايكش خالد هرم مزنه بو جاشنا ركفتنك كو ايكش علاوين يعني تندى الدبلوماسي كو جلجارة حتى كو علاوة كتاب كاينان بو جاشنا ركفتنك يجي هكذا بيت تماشبكي اسرائیل امریکا دواره تکنولوژی دا پیشکفتنه که ایجار مازن دست خواه اینه گشتی آسته که گلک مازن دی احتمال راست جغرافیا و حدود سنوری توی گلک برطانگین ملامش آسته پیشکفتنه و تکنولوژی و لای چکی و گشتی آسته که هند مازن کو بشت يعني هرچنه بد بمواكي هاي بكيش بردوام بربانيش خوب تبجي واوان اهدافا دست خوب بين تبع او دست نشان كرين تو تماشا كيت ماي بنج روج در بازبوي دا او هدفت كو اسرائيل دست خوب اينانت ناف جرجي ايران دا از باور مش كستنه كايجار مزنه بو ايران كوچكي براستيجي بو مديابت كو ايران ايديا مكشوفه خارطه سياسي خارطه استخباراتي يا لشكري برال برسنجي اسرائيل واسرائيل هر وكو كاس اجي بتشت حزا خو بيان خو هاتشت ببيت الايراني انجامت اما ايكش اماجه سركي بو كو ايراني هاتيا كنترول كرنج برينوكا همي احداثيات وهمي جهد جرينجت ايراني بدست اسرائيل دا هرقابا بيت شيت هرج بكتسرو باشا افشرا دي نخشي روش هلاتا نافين قهريت افشرا دي بيتا سدام ولاتين وكي عراق ايران سوريا بارچه ببن يانجي جنوبا خريطة بهنا كيشان خوزی روش هاتانا برز دوباره نقشی هاد با گورینو پیدا چون باید بکنیم بس اس وکو چاودرک بینیم هیچ پروژه نینه بو دابشکنا روش هاتانا برز بلکو احتمالا هی هندک گورانکاریین يترجمها بينك عندك حف بيمان وعندك حف بيمان تهريماتي وبالانسا هزل دبري بتا جوهرتين احتمال جوران كاريا پیدا بن بس وكو الدولة ودابجبونا الدولة وعندك كياني دي درس بنو عندك دولة تقسيم كنه اس حتى انه كان تماشا كلي اسنا بينهم شو بروجيت بيرانجي هاي احتمال هاي عندك طيبت وكمل ام كرد العراق ام ومدوارن كو كاركي فرنجي پیدا بتا بس وهي كو كرب بنك سربخويا خبره جنين بس اس ويب قناعتي ما كو نا بروجي امريكي نا بروجي اسرائيليا نا بروجي كي اوروبيا كو اف دبراني دوباره بدا دابشكني چونكي اس بينم كو اف دبراني تحملها هندك ناكو جدي وسرعات ديت مزنا كتابه بلام ايدي افضل هالات تندت يت ايديولوجيه بقوه الدبري رولي خونا بالنفجي احتمال اف في قناه غدوره ايراني بتبجي ابيش من ورقله يعني دواسي 4 صاله كذا يعني اف صاله حتى 2 صاله كدي افرج ما ايراني جيب فرنجينامي ديتا جوهرتني جوران كاري دي الايراني پیدا بنبه بوندي چكي اف 3 صاله قالك مهم من كو اف 40 صديه ما بتاندنا يورامي كو اف ده صلاه دي شيت جهه استي خويا صد صدي لو راجي اسرائيل ركنادت كو افضل صلاتها بردوام بتبجي دي ساجي ركنادت كو تركيا بتولاتك هريماتي بهزي مازن دبري كو هر كارتكا ببيت بكار بيني دي سان ناهلت هم ولاتين دي سنجي هيزن تونتراوين سنيين كلاسك يمين الشيعي داعش پیدا بنو اواجه بيجي قبلنا كد مديد يعني او دربن كل اسرائيل سوريا داين باشترين بياما بو همي ولاتن دبري كو بيش رنگك قبلنا كد سنوريت ويقف ومطرسيل سر برجاودين وهبل هرجاك هبت جالك سپاسياتات كم هجار رمضان نصر الدين كيفلي چاودري سياسي سروكي كمالين سياسيين اكاديمي جدوك